ประเทศนินมีหิมหิอลินบังตาไงลุนันเนี่ยอาหินสีไม่หินกูกิจาเตยองหิประเทศนินวานุลิสิตนาเจงดิงงามีหิมขนาอาหินสีมาจนละคันกิจิตาอาหินเปียน้ำขัดดิงาจุดทิ้งแหละกำรู้ดิงาประเทศนินเท่านูน้ำมีเตะขัดจูอีหอยอีหิวเลยเยกชนปูเล็บปากขังเงินก็ยังมาจากทุนนุยไว้อันนี้กี่หอมปูนก็ยังมาจากท่านนุยอย่างก็ยังมาจากอันนี้เจ้าปูนปูเล็บปากเตนประเทศนินอภิอุกำเลกูหุอินอันนั้นเขาสาววินจะเล่นแต่อันนั้นเขาสาววินเลยเฮโจฮีหอยอินเฮ็ดนัดจีนัดเทปนะไอ้เราว่าเลยริทันรีคอร์ดนี่เตะฮีโลวังวินทีนี้มันนี่เป็นนิติงเลยเฮ็ดบังขันคนนู้นคนที่สิมอฮีพูดเล่ปาเตหันนั่นสู้จริงว่าเฮจอลซีโฮอิน verbal traditions oral traditions ที่ว่าเฮจากคนน่าจะอักขังa generation in เฮดบังทุสิมหออีกครั้งทุสิมเตหออีหินกิจินเปว่าตูนิชันกียาฮีอีหินจินดอเปวอาบานะมิจิงมิทีมหอกำสุงอาหงดูวิน British Day in written records kichi ta en I ho nun le khan dung ju yin I gam u I vai hom danu I chon le khan ho jo si chong chu British colonial writer ho chang kichi ta en record in a wall pi so ke bin British colonial writer tam pi o min adia Millward te ho hi in a hilo wa le Pemberton a hi in William Shaw te ho hi in G.A. Grievances te ho hi in D.N. Majumdar chuting la dang writer tam piten le kha record chum ngai hat theding in centenaries of the Northeast India history of Assam Rifles linguistic survey of India kiti ho hin I ho ai tam pi het hi ta a thing set record om so ke yin hoi ma cha in li si chunga hi to bang khang thi sim ki ji na record ho hi distort about hi thil jong a hi ta pu inตูนกะใช่แล้วหันผู้เล่ปาร์ตี้หอจุมีตำตาหอลายเงินจงตูขังเงินจงมีตำเต็นผู้เล่ปาร์ตี้หอจนอันนั้นเขาสัตว์นาวอันนั้นกำไว้ปูนาวจะหอยไหลครับอันนั้นเลี้ยงจันนาวอันนั้นจะเลี้ยงนาวจะหอยไหลกำทำตีอย่างไอ้กี่เหตุปุยตีเสียลอยอย่างอมไอ้เล่กุยหอทุนุยาจะไว้อันเอาหอมทำไอ้เล่ไว้เล่อมอหอนุยาจะกุยยินซีเล่ไก่อันนั้นปีทำตีอาตูจันเกียลุงบุยอย่างมีตำตาอมนั่นแหละตูนี่โจเลยข้าจีฮอลอาจจะเนื้อขัดกะสิ่งติงเฮลังมีขัด G.A. Grievances ไอ้กิจีดอมขัดนินอามัน linguistic survey of India 1904กูมาอะไรข้าบูจีน่าจะอีปีที่นั่นจีอัม the territory inhabited by the Kukis extends from Naga hills in the north down to the Sandwe districts of Burma from the Mithya rivers in the east to almost the Bay of Bengal in the west. It is almost entirely filled up by hills and mountain ridges separated by deep valleys. Tiin kichi tiin record anabolin ama atabang banga kichi chana record muntam ta akimu in tunin hi choyo se chi on se do su yo pu hitin I had thedi wa ku ki te chu gamnei te mong hi vi ti chu ka khon do nom ji ai ka si hi abana ichen khompiu zat dang ham le pau dang chon dan dang ni ho chun pule pate ho ko ma chu si le kai anapi uwa anakhusa wa hi si le kai chu ipiti anapi uwam ipiti anakhusa wa ham sa kap ting le samal api wa lo ga su a chun longkai dim set chang api ki de wa hi chu hi si le kai chu pule pate ho an ne chu ahin Galin Hongumin First World War in France Gama Labor Corps Adinga mi ahin hall win a hill. Pule Pate Hoyong chu team na hin nevin hijichu Pule Pate ananum po in hitabang kiho jalen mi kahivin cham hata kahivin koi macha thane nanoya thune nanoya ding kahivin koi macha so la kol la yong ding kahivin a hi ti a hang santa British te anadoji was Anglo Kuki War British colonial writer ho in the Kuki uprising ahilo the Kuki rebellion ti amun tampia record anum win north east pumpia British te do nam ho la
tua India gam sunga cheng hon ado hol a ku ki cha te banga anado koi ma chan nam north east pumpia an ompo in he ti yong chu tu ni pung do nom win he chilai phat sunga jalen tai na khosa lai wa su le kola ineu zadang namdang te ho hin all in gamle go te ho vatlal na hin ne win lungthim za chom chom thil phalo a hin kang win he chun cha kon chun secessionist movement a hin panwin naga te en NACNIM muiwa lam kai na en heti chun 1950 kuma patna 1991 changia naga movement a hin patsung wa hi kasei hilo wa hele ku ki cha te ki the hi mi som di lang ki thana khu hi som gup la di lang hi kisumang ai awani 92 kumin NACN hon ethnic cleansing kuki chate yo se hi su mangding a chi ge su mangding ti pasal yo se su mangding ti a to go na hin newa hi ethnic cleansing a hin chi pi wa bana UNC ho in yong quit notice 22nd September 1992 ku ma chu quit notice UNC hon no e na pi ai hiti chun ipidinga amo chun hitabang cha hin bolu ham agam gam nei lo hi je wa chu I ho pule pati ho gam chu kon chun kino do han lang agam chu kia agam a hi tin ki se han la ama ading in ki sim do le ti chu amon to gon ani thu pi pen u chu chu ye chun I ho hi naga ti ho to yong ki do hi povin koi ma cha ta ki do hi povin hi chi nam boi ne hi po in hi chi boi ne hi indo ku ki conflict ya I ho ku Indo Naga conflict ya I ho ku ki chate a victim sa jo ke pangkha hi ti hi tuna ki khomi pi ti hon I hedging sa hyong le avela isu min lo di I hon koi ma chunga koi pula pati ho khanga ka panin along lovin gal abol pon along lovin tur thana pula pati hon abol po ine pathin in APU chon le khan custom culture ki cheta ne te e win he chon I chon dan ul le I custom I culture bin tul tha ki ti yong chu aphal lu hel be a hi yeng le tunin 13 September hi kum si le I hin mang ta win I hedging sa ma bangwa jopi muna chu ei ki thana la awa mi tam na pen mi hem som get var CNN news in jong broadcast sa bola BBC news a jong broadcast ki bola hin he chu ku ki chate ni ho khana itam thi na penu hi ya chu lam kai te ho ku kin pilanga lam kai te ho in 13 September hi mit sin khujin ni ko in mangu te tia tu ni san gya hi in man do pe u khat chong hi ai epidinga sa nit hi man o ham thilni o min sal nit ki ti o min sa nit ki ti o min sal nit ki ti ting le hin mi adam mo athi ham ate thi ham hi natural death ahi pa chu sal nit akiti ne dunia akibui dole azim ni ho chu sal nit ahi ta observe ke bola koi macha lokon vai kon thelo wa heta chu kinit so ke sa nit ki ti ting lawang thisia thi ho cho hin aki that ham aki khaili ham accident ham a hen dunia sa nit iman pau hi thisia thi ahi ipidinga thisia thi ham naga ten ana thau ai ipidinga a thau ham amo so gu cha ji wa ki that hi pui the monane hi ta ki that hi pui monane hi ta ki that hi pui ne kuki chapa kuki chan wa hi ya ma ki that hi ti hi avela dunia I phun do ki no ahin dunia sa ni bolu hin ki thang to mu tin ki han la hutin gale tul bolu te tina I bolu hi pui in Christian spirit na Christian ta san cha te khat hi naw hi chi chon dan to ki to a I custom I culture lo to ki to a hi chi hi sa ni ho hi imanu ai aje chu a thi amang chang ho jo si hi pule pa chon dan dung ju ya vuina kin chu ki mang lo lai a hi a chung thu hi sei lo wa am da lai a hi Indian government in 1948 kuma United Nations General Assembly Geneva 10 December Human Rights Universal Declarations of Human Rights achu along lowa nakitong kitha ki man ho hi human rights ai ki ho in pan nasata kala diu he kagam sunga ka sa lo diu he atiu chu EPET le ku ki cha te chu nagon hi chan gi anu me chapang tumni tum thum ki so ho gi am ta EPET a he le ki ma cha asei lo ham he chi chu I ho ku ki cha te I ki phin naw he chi chu hi Indian government
hei chun kami thi ho hi hija ki pana 92 ethnic cleansing le quit notice sa phong ki bola ke pana mi tham pi hung thi be a ka sei walo wa hele mi him jakko le gup tila chu jakko le ngai ti we hi in ri khat ahung be in ke ko ma chon amin chu tun ka hai me record chu ka semin hiji li sa kun kamu pu hiji ki ho yong hi na go ho re na thau a hi ati e hiya chu jakko le gup ka ti e tu ni ai he chun jakko le gup e ki tha a in jathum le som gup lang ki hal ha ho jathum le som gup lang ki hal ha mi hin lak walang in le lo nei lo wa nu mi chapang izat athang a woya ki chim do le hitam gen thi ha sat ja mi nam nui sat zat dang te nui sana ki chang a hin koi bol ham I honi ki bol thu ham a hi pu ne I chen khom piu I so pi naga te ho in gam le go dei chat ja I ho yu si su dal do ding hiji I gam le go chu tu pha ding naga integrated area sa gop khom na dinga masanga ki pana plan a hin bol pan wa tu ni framework agreement a ki che chana I mu so ke o hitai ku ki te yong Christian hin ki ho yong Christian ka hi ve Christian country khat ka sem do dio hi ku ki te yong Christian country khat sem do ki ho no to chen khom ding anom ve tia ku ki tribe union mina soya kai kai we ku ki tribe union ki ti wang ki ho ku ki in pi Manipur yong ki hepon koi macha ku ki chaten a ki hepoi I macha ku ki interest political social interest sei na dinga represent o hi povin mandate yong nei povin ai tu chungin KTU mi khat ke man na NACN hoin I ho langa news and so pum Nagaland post chun kukin pi hoyong ki donga hin kukin pi Manipur ho in thadina ti phatwa athau a hi ti Nagaland post chun so win he chu apet pen in counter kana bolin gita lekha ki ji khuma Nagaland post ma ki sabdut ki dai hin nimkum November 21 a ke pa 29 sungen United NGO mission ho chun conflict mitigation chungchanga tribe leader yosi Manipula tribe leader yosi Bosco Rich South Guwahati munachun eiku khom ben holin thim khanin kukin pilanga chun keito kagachin HTC president pa oipu jangmang ta chun kagi ki sutu kha honin mei the UNC ho wangchu ban bol lai ta hi chun ahung po ben naga ho women union so hi in ho hi in church leader ho yosi atam he yeng ben amuko president sitting the secretary UCM president secretary tampi taga kisu khom ben black day chungchanga thudo na ahni wachun ken ka don bun chu black day kaman Christian hi tawa hi a hele Christian khatchun ngai dam de he ti akuti le tidana black day na man na lai ham ti chu resource person chun kon instigate a bola question a bol ham wang chu ka hepon in ho na chun ken ka don bun Kuki te in Black Day 13 September kanit jiwa hi tu chana hi gal another ethnic class hi umlo hi in Christian spirit na kaman when naga galaya anaki that ho ain sungmi au anau anu apa api apu atu chate ho mi za thang to ma tu ai tu nai thal do ma phula dinga ki go mi ya hi sa hijilai khanga chu sim thu mi thal kaman hi tu ai automatic rifle ngen bo choi na lai wa hi Hiji Black Day hi ki manga in Christian spirit na ki manga pulau ti tia ki mangi poi ngai lut naw ver sa na in gel do nan hiji hi ni ho hi mangjiu ti in ngai lut naw ver sa nan ti aka bol thu hi ani na hiji la ya ani ki that ho chu pula pa ki ho hi custom culture that ta ki chi ta nei ka hi win ka custom dung ju iwa vui ne kin yong hi lo lai a hi tu ni chan gi ai ya chun ki ho hi naga ho ta ki do wa thi ka hi povin Naga ho in independent movement adal nawa hiji Indo Naga conflict nga ko na ki ho a victims ka hivin hiji victims so ka chung thu hinay si pivin tia ki hon Indian government press ka bolo hi bovin wanoi le sit chunga mass grave kiti hi mina thu thelo hi human rights to yong kitulo hi ku ki chate mass grave mun ya na Manipula ki bui ham tuni in no ho tabang kahiwa ahiya hele ka ki bui na munayong song katun wa mass grave mun yo si ako amin yo siu yong kata do thi we hin in zo ting le hitabang ki bol ho hin ule naw khato til se in tin ki tha ki man hum kha in ti ki tu la len te tia he cho chan ya ka bol lo hi ka ti cho ye chun Friday ni in ke se bo chun ni ko khat phat e pi win
Patisan ka holy min ka say in ye chu naga hon no say ding he po in homeland chung cha nga ki hon ka say chu ki ho home kyo hi homeland hi he had you to pule pate on the entire hill areas of Manipur hi the hunting grounds of our forefathers kati kyo hi independent na ki vai po ka hi vi ki hon koi ma chagam ka thum po vi nahi Naga inhabited areas say di wahile tunin no hon jong koi no hon jong nangai so ke di hete Naga hoyu si lidal yu siong ka ko he katin muna ka holi ma Mao a hi in Tamenglong a hi in before 1972 Manipur here one district states bo anahin no dominated area to silang bo chu hin after creation of Manipur state na Mao subdivision the Sadal Hills nan gom ko ano government an gom ko min senapati creation hun bolin heye chun Tamenglong le senapati chu no dominate area dan khanin ahum do en hiong le ku ki cha te mi atam zo cheng na lai hin 1950 a khana nagaten thalhen do wa mobilizable wa kamiu ho tila ku ki kiti ho yong to ai naga a bol umso ke hetai ne anan maring lamkang kiti ho to kapa u ka ham yong language affinity kan e bi ka chon dan yong ke bangin naga to language affinity single kha chang ane pu in he they were cookies before yes ethnically cookies genealogically by blood they are cookies in socially separated politically separated ka hitaw bi nahi hichi chu koi bol ji aham NACN I ham no ho na chalo ji helo ham Imphal ki panin Chandil district creation o karfa bongi ki din Chandil la ku ki chate ho yo si hichi ham pau chum jab dialect chum tho ho yo si yong naga anakai lu so ke ta vi nahi tun Manipur sunga ukrul Chandil Senapati Sadal Hills kiti in thunen sevin history chu veote we don't want an audacious perversion of truth history cannot be distorted kati hin historical fact chu veote kati hin aki khom naga lam ka khat chan jong au pu jo pu ni ye chun tu hin igamu hi kagamu a hetin history ki chi cha nei te unique history dei te ka hetin e ho thu sima e ho chon la khana pan sa tabangin vanoi head in politics of bolwin ama sa penin Jawaharlal Nehru khanga chun Kimotopi na wachun Jawaharlal Nehru wangchun he cho hi athu se ki ngai lo ding a hi atin alekha pi uyong chu director external Ministry of External Affairs an appeal haim Indira Gandhi phatsunga pressal abol ki divin Indira Gandhi in independence can never be granted an TPA hin Ministry of Home Affairs a alekha yo an appeal lut ki din abanin PV Nazar Simha Rao khanga Aniki mutopi ki divin PV Narasimha Rao chun secret talks an AP in aban in HD Devi Gowda in yong secret talks an AP in IK Gujarat chun ceasefire agreement an AP in aban in Atal Bihari Vajpayee in ceasefire agreement an AP ke huilovin ceasefire ground rules hoyong an sim do pi ki din aban in Manmohan Singh Phatsungin non-papers offer an abolin. Hale Narendra Modi khangin 3rd August 2015 ni in framework agreement sign an abol pi tai ne. Framework agreement sign abol pi chu kiche ta amino ikhat lo wange chun aki hesu ke ta banga hin. Aye chu tu chu aki ho na ho point ho ko na. I he do thi u khat chu alhing serin hin sei jo hi yong leweng. Khalani ga he diwa poi molai ka ga se do num chu Naga te chen no ho jo si hi Jammu Kashmir la ta bang khun hi status ko nei pe vin lang permanent residence status nei pe vin hi permanent residence nei lo naga ti lo win koi ma in inmun dong anei thelo din right to vote jong anei thelo diu article 371A to ki to in hi chu nei bol pe vin ti cho point athum naw khat ani na Hechi Naga integrated area sunga chu Indian Union in sipai and solving a hi yong le law and order kiti hi state subject nga hi ye chun subject kiti ting le union list concurrent list state list umai hi law and order ho hi state list am hi ye chun hechi chu ki ho permission in nei koi pi win lang
ki ho phat na lowa sipai yong ki tol lut lo ding ti hin la yin athum na hechi Naga integrated area so se chu Naga gam hiding hechi Naga gam sunga chu natural resources so se explore ki bol thading adei dia man thading ti yong chu athu mu hi aki ho na chule Naga army 15,000 sta bang hi BSF Rashtriya Rifles Battalion Thane champion born in intact neighbor so pi ke vinati we Naga flex chungchanga ke holim na nevin separate constitution for the Naga song as even his separate constitution to tu chunga ki chi chana hung ki he cho hitai hechi hi thelo ding a hi tia central government in this nom do hiya chu hitabang thil hung so ta ya chu kukin pi Manipur in ki ve en hele hiya chu press release khat bi hung ki bol in press release hung ki bol achun Hebron ke ma par indirect in don na hung ki mupai yin Shanghai Express, Imphal Free Press, Manipula Press, Josia, Kim's rebuttal on NSN IM, Hijikaji Lion, A4 Yong Om the Lion. Naki Chalom NSN on the Tat, Ehung Tin the Lion. Ehung Tatuhan Gamoisi the Sayuham. Minichan Gia Lekaji, I check a don Budwala, Kocha, but Naki Kaminaka don Bud the Hekatina, like Kamina Kicheta Kaji. As in Nagaland Post Eastern Mirror Hall, Naki don Butcher, Checha de Lanso Vine. Amo Haki Ho now watch PT Sevam, Kuki in P Manipur Hall, NSN on Hita Aho, Adon Budi Dilo, a he. Kuki de Su Magnatinga too. Tadole Kuki, I have more your Hisu handing a he. Naga Intellectual Forum Hoki Ho, Nay Chikase. Kasopi Kanao Pata in Pau Heo Hanin. Chandela Oyan the Tong Hanin, Hichu in P. Tuni no come say dog. Yetun Tunia Nagateni, Tila Pule Party on Sola Colani on Tuna Kitchen 90 PGM till Ikilum Toloji. Din Kanadin Taloji wahi. Pungletangi Kosaji wahi. Anglo Dongal Wakasim Moham Kinyong. 1910 Eisen Expedition Pehetai. Eisen ko hi zat be ki hala tam ka pu ka pagam tu ni chan gya gam nei lo wa ka mu lom khungle changin ki ho na ka tong po bi ne ye chun tunian thadole dongal kuki ki ti chung changa hit huwa i bui naw wang hi po na dum ta nui zat ta ki dam tan i chi be wa le thi te te di man tha gam te te di thado ya na so cha lo di hi ki gen ya na so cha lo di hi dongal ja ki ka so cha lo di hi Kuki is the only historical identities in our struggle for political survival. Kuki is the only historical identities that we have. Ya so Kuki mina gali sat di we gal sat di yong le. Movement body on the Kuki mina body we. 1917 1919 la ya pule pate ho in dongle bana do wa Kuki movement atun do apo do chai sao tal ham. Tunia chu ipidinga atu achate ho chu hi chu Kuki chu izok thelo ham. Pukil Kongjon Tadomina Anglo Kuki Walnadovham, I po in a he. Puching a pavin, Dongal Minin, British and a sat po in a he. Pula Pati on Kilung Tota, Kuki Mina, Galatul, Lula Banadova, it's a cookie movement and a board of South. Yechun Pati Ho, Lamkai Hockey Home Ho, tune in. Kuki in P Manipur in a kitchen pichu. Six sidul ho may hinjong kuki kita political interest of a board joding ahipui. State chu kuki in P Manipur chun state chu dalding chu iho chu ngen sin na tum kipi chu hidi pu in he gam tum dal nam lam kai ho im tunin jong pu zam ta PS jong ikom ba um bin he. Pathinin APU pathin he nam lam kai tu ni chan gya ini chu ama mai chang pa cha na ka se hi pui ni mi hem chu perfect ding koim dam ala sam jong min tin chi na het na bul pi la sam jong min ti ain la pathin gi nga nam lam kai tu ni chan ya indi ko umam ye chon kita so to the mu tin six sidul mai ho territorial council mai ho in political ho aspiration fulfill upon a ding lampi po in state is the only solution for our political aspiration katino me hin State is bidding I move more. Population number Sikkim state creation here as a population to criteria ham hero pitch. India comes to a state you see Yossi village
ethnic line language basis ethno linguistic basis ki simen sin isme ya chu ku ki chaten jo we have the historical prerogatives gam nei sa hi vini hichi ka gam nei sa pa chu hichi ka gamu chu tua ka gam ka chen naw hi state ni nation do pi vini ti chu article 3 of the Indian constitution article 3A no ya chu I ho in movement chu I bol wa pha hello ham ti pa chu achom lam ta ke ma achom bia de sa na ka ga se hintin ka se khil ka se wal ma la pa te on e ngai dam din I se yo se hi ngai lut na ni ya se hi in pathin na to hi alin pe na hin pathin na to na bana gam na go zat le nam na to hi tu na ke ku kin pi manipur ka pan hi ku ki cha ten siki ne pi yang hi pu pathin na to nga ki ge la ka to hi bu bin ke sa nga ching thim jong mi tam tam na in ka se yo se ke ma interest ka se hi pu in for the interest of the entire Kuki community mina ka se do ngen se ne ka ke pa en ke man phat chan chin chai tam